wabairewo okutya nti Mbusoga waliwo mutawaana banange Mbusoga wazira ki mutawaana buli muntu yona yena waba n'ekimuluma akiroperani mu Busoga muno bana mundire buli muntu waba n'ekimuluma akiroperani baba kyabazinga mukaire waife yalopa nkobere kyabazinga era ebintu nabituusa era nasaba kyabazinga nti ensonga dino digondoolwe ndikwenda okwebaza baba kyabazinga mu maiso ga kyemwana nti weebale kutereza nsonga edo banange mu Busoga wazira ki mutawaana ezira muntu mu Busoga akola mulimo gwe tutamutumye ezira muntu mu Busoga akola mulimo gwe tutakoze ki gwe tutamutumye ezira muntu ali kwetulinkiriza ezira muntu ali kuiba mu Busoga muno emirimu jona egikolebwa ba cabinet minister bange egikolebwa ba katuukiro bato bange ninze njibatuma nga kyabazinga nakoze eki nagintumye wabaawo ensobi yona ensobi yani yakatuukiro wani wa Busoga tiyani tiya kyabazinga ndikwenda otwala omukisa guno okubakobera nti baba kyabazinga we yali atuwa office dino yatusaba buli muntu atwale ku ekyo kyasobola okola obulungi tuli bakatuukiro basatu waliyo administration waba eze overall waba yatwala mikwano gyaife jona n'ebyenfuna muki mu Busoga owekitiibwa Osman ogono omulimu ogwamutumwa era n'omulimu gwali kola tuli kwenda okwebaza owekitiibwa Osman bana omulimu ogwali gukola bulungi oba ali gukola bubi bana mwidi yetwava twatuukanga wano nga niitenti etulema okuba nayo aye butitu banaddo emikolo gibaawo nga titulina sente edikoze eki yediviire tuli kwenda okwebaza abona abali kutta obwire bwaibwe mu Busoga